Emagoro benki ya umwancho murigerere begetaseni kya Ndizi TV nabwo obwansu bwo mugusingwe gena litwari ya ndigendrete ko bali toerero kigima nanene no gendrete kwego kya asoko bwatia emerobere yonsi getaseni keiga ekero to gendrete okoretera asenchera ere yowekera nuchara kire Chinsa Ikomi yabona mugoroba jinga kingo kwarigania SMS Amayia eriyo nkomanyuna na rayaya na kwariganirie asenchera ere yowekera nuikero toroche buna ekamatie bunge eriyo koligereria mangana yobwagachi bwechinyomba gendrete kumirana ne Chinsemo awaseri tkorere yabage kumirana nensemetenrete endemero aso kwanira igoro yobwagachi bwechinyomba ase Chinsemo imeyense ya Kenya gukwarwa nabe kubusangana nchiko Ikomi nkumanya ina kwarganiria senchera ere yobwengekera ngokinyoro bina Sensemo ya Facebook nabakongendera gotonyaro wetera Ndizi TV News Digital asesemo ya YouTube gotonyaro wetera Ndizi TV News nabo okoyasoma se website yaito wetera www.ndizitv.net eriyo togendere gusanga asobwa meritera ne Everlyne Osero uriyo kaine kya chibichaniryo gicha wikira senchera yabene nigakoro kwa Sara Mumanyi sanga na nchiko Ikomi. Magaga yo monto yo maserieta Roger Sondieki oyobwate oborema bwo gotarora gusoro muko korera ase serikali nabaga basamaria bayakomokonya bono nigo atwarire omogoko maiga yo musamario mu ya serieta Douglas Moseti weso kyana mukomwagachera enyumba iyo arabega komenya ase Chinsemo chia bunyando iyo toka matongo imeye bunke ya Bonchari county ya Kisii nigo kyaberegento kyomogoko ase Rogers askeri kirengambia mono nagote nago mugania omusamario yomuya agendere kurugusira ocyase abantu bari ababwate okugania asamario tankoro kujeni muramangaro igondo motureti bwe kenyore kege koro kubonya imondo bonyando matongo ase kenyoro kyane ntorense nkabatebi ngakakyonya ore moseti orenge gotokonya igarenge gonkonyera ritangani umwana okoro kupo oyoro mouko utabwati asamenyete igamenyete chikoni ya mamu mwabo ejera abana bonsi abande baeteire bona nere nabwate kwaye asaire buna kwaye lakini tabwati chinguru cyoko bekege sororo nigona ndaira ni Nyasaye ngambi yamana asengencho yoko kunoyo minto moseti na ende onyore Nyasaye karenga mbona ari gotokonya Bonchari ngokonya katugochi ekiagera asobwango mono umutie nyoyomo moseti ochiro bekire nyomba ndoche yaerire popo onyorire nyomba bakoroka mwabo era no mungino aya nabana bana bakoruno ane skuru batebe ngaminto togochi igo nkoirana ni ngambia mono nande mbia mono Nyasaye uri omokunete nanda agendera komokuna ikiagere kenyore ke baton torense gakini kesi kande karanyo nganare ne chinguru gochi abosio naende na bakoirana naende okotokonya royonde igo ntonye togendera koirana ni ngambia mono Togos kabosioni go murai wekiama kia ODM Raila Amolo Odinga agendrete komochia serikali ya Kenya kwanza inse murai bwayo murai wense Dr. William Samoei Ruto kubwatikana no mubaskono bwo muriro yobeto kwenikewa ase Chinsemo chia Embakasi memuchi Nairobi kubwatikana no wateka kwegasi asege twekemo giyokonya chigasi me yensemeyo gukwana chinga kyabaga wikirana ase nsemeyo nabwo gutarira bali babete bakonyo bakubwatirani waso mubaskono yo ase chinyagitari Raila nigaba gagoteba buna eyone ntireyemo yeserikali ko baunereria abakenya asekeri atere buna abakori emirimo abanga serikali ya Kenya kwanza nigo bare emirimo anagutekirania emirimo yabo asenchera ebwenerete nigo baba kubwatoka obokonyi gochiase chia matecho asaganirie bali ababete bagutekirania emirimo yabo koirero mubaskano yo kwenekiwa koimokeriwa egetambukiro korengana nerichiko kitendo kama hichi mpaka ilaniwe vikali. Kuna viungo vya serikali ambao vimepewa jukumu ya kuhakikisha kwamba maisha ya binadamu imeangaliwa. Kuna viungo katika serikali ambayo inaitwa Factory Inspectorate Department na serikali. Ingine ni EPRA ambayo vile wana jukumu ya kufanya. Watu wengi wamelala kwa kazi. Wamelala kazini, wanangorota na wananchi wako kwa hatari. Kwa hivyo hao wote natakana wachukuliwe hatua vikali. Kama ingekuwa ni serikali ya Azimio, mambo ingekuwa tofauti sana.
Lakini hii ni sababu ya uzembe serikali ya Kenya Kwanza. Wameshindwa na kazi. Manake hapa wakati hii inatakana hatua ilikuwa tayari ishachukuliwa. Unaambia wanafanya uchunguzi. Hii uchunguzi haitaki ichukue zaidi ya masaa 48. Tayari unajua makosa iko wapi. Nani na nani na nani. Mimi nilisikia ati jamaa anaenda kwa polisi. Ati yeye amesurrender. Jamaa angekuwa ameshikwa kitambo mbeleni huko. Ne kamati ye bunge nene teneta mangana yobo gachwe chinyumba seri gure ya insemense ya Kenya uyoro murubiro bwe serikali ya Kenya Kwanza anigo litkoria rero yabage kumerana ane kama gosenensemo tenenete ya mangana yende merumense ya Kenya erego kwanera engane yo anene igoro bwe gachwe chinyumba echo ase amarimo ya serikali ase serikali church county na boigo serikali enene nigabulitangani babwenete kumerana no Attorney General Justin Muturi oyo nonya nabo obaga gutaikirana ase egikarekyo ase bagenderete kubwatoka ebirengerere byabo notana umuroberio gosemirobere mekirano nebwenete kobekwa akobwatikana no bwagachyo bwechinyomba ero kana kebno umuroberio yobere go wikirana senchira ebwenerete immense ya Kenya. I want to call them opponents. They are actually dismally performing in my judgment. The fact that some material are brought here which are not properly addressed, not signed by the Attorney General or his representative, tells you why government continues to lose cases on bills in court. And the consequence is that taxpayers' money is lost. Is the Attorney General interested in litigation of these bills? Because the consequence of not getting it right, Mr. Chairman, is what will cost Kenyans. The housing levy journey started when we prepared the finance bill for 2023. Unfortunately, the Office of the Attorney General could not advise the government on the legal position of levying the Kenyan citizens this tax. So it failed from the beginning. All policies of government must be attended by the principal legal advisor. And we do not want to be passing any law in this country that will be fair. Korea lero nigo ababwatani baba wesokya na gokora etaro kurase umuchobo songo wika ase skuru broso ya Nyankonge utoka Chinsa ya Nyangongo asenchire yemo yogo semia abantu igoro yogo tasarwa ku mwana omunyaruka nene kerori arenge rituko ryokorwania ugosarwa ku mwana omunyaruka nigo mutenerie ase kyombe kiabasae Douglas Arege abagakorwa koboria gochasa abantu bonse kwene kyabuna ati bari gosara omwana omunyaruka asenchireyemo iyokorenda amagimabo amambia. Gathered here to mark the International Day on Zero Tolerance of Female Genital Mutilation. We've just had a walk from the County Commissioner's office through the streets of Kisii town to Nyankongo Primary School where the day is being marked today. I want to take this opportunity to thank all of you for sparing time to come. Our theme for this year is Our theme for this year is Our theme for this year is Our voice, our future. Exactly, our voice, our future. We are coming here to present the girl child so that we give her a voice, so that she can be able to fight for her right. Ange kubwatkana noroboti orumuriketo Mildred Mumanyi nagendrete kubwatia rase arache gutumanya sobwikirano ekerera ragense monaboigo Chinsa isato tokoendera guskabosioni go asenchire yemo yokoinekia abunango kora bale umuchando obwo kuburo kwa manyinga asekigancha kya manyinga nigo eserikali weterase wizara yobochenu naboigo ekigancha kya manyinga babere bakobwatirana asiritkolia lero nakobwatoka chigari ejichira konyase ogusangiriria manyinga kurwase Chinsemo ime yense ya Kenya iriko konya abarwaire bali abale no kuganya nechinga kyo kuboria kugenderete kurwa cya sabanto kwene kya bunankwero bale na kurwa manyinga yo iriko konya bali babwato muchando. The challenges that were there previously are being addressed through
the policy through the regulations and the bills that we are going to come up with. And that's why if those who are fearing that there's going to be, say, sale of blood, I don't think that is now going to happen, because there will be regulations, there will be laws that will curb such kind of acts. And that's the assurance that we are assuring the members of the public that they need not to worry, they need to come forward to donate blood so that we are all safe. If you can imagine yourself, one day you're in that situation, you need blood, or your family member needs blood, then we'd be donating more blood, because we keep looking at the blood issue that it's somebody far off, somebody who we don't know. But we need to personalize this issue, that if you're in a situation where you or your loved one needed blood and you needed to keep rallying for that blood call, then it would be a lot of headache. But if Omugavana we county ya Kakamega Fernandez Barasa nigaendekire buna abaraya nene kurwa Sorogongo rwa Western nigo barachi kubwatirana ne serikali nene aseo kogendereria ense ya Kenya ukona chinga kiecho Barasa nigo alireira yokumusira gusire mirubirionsi umuraiwense Dr. William Samoei Ruto asoko enekia buna amagendera berga ko eneko imense ya Kenya anene imeye county ya Kakamega chinga kia rokubode ochiase abamenyi bechinse emecho ko enekia buna nkweru abare na gusira abarai bonse asoko bakonya gose kubarobere chingaki cyo gwikirania amagendero. Sisi kama magavana wote wa mkoa wa Magharibi tuliamua kwa kauli moja ya kwamba we are going to support the programs za Rais William Samoei Ruto, kwa sababu ukiangalia Kakamega County mambo ya Buhungu International Stadium tumesema in 2027 we are going to host African Cup of Nations pale. Na hiyo kazi lazima tushirikiane na serikali kuu, and I want to appreciate our president kwa sababu aliamrisha waziri wa michezo Mheshimiwa Babu na Mwamba. Right now national government imeleta 800 million Kenya shillings ili tusaidie kumaliza Buhungu International Stadium. We required 2 billion shillings, na ndiposa tukasema lazima tufanye kazi na serikali kuu. Jambo la pili, pia tumesema we need an international airport. Tunashukuru egati yabangina na boigo abantu bari no barema kurwase county ya Migori nigo barachi kokonyaka akurwase chibesa kurwase kiombe kyanka kwikora wanu mu representative we county yo ya Migori ukona chinga kecho nigo omu representative abakagotana no murubiro urachi kokonya abange ane naso weki nyase obonchuriria obokoboke asikeria abange baboti bari kwenyara na kurukubori go cyase abantabu wesokya na kwebwatanye ase byombe au iliyokonyeka kurwase umurubiro yo. Nimekuja hapa ili nipaane check kutoka kwa ofisi yetu ya Ngafa ambayo ni ofisi ya women representative. Pesa ambayo imetoka kwa mfuko wa serikali, kwa sababu hii pesa sio yangu binafsi. Inajulikana ya kuwa Ngafa inapeana pesa ya affirmative action ya kusaidia wamama, vijana, walemavu na hata wazee, na zaidi ni kwa wamama ili wafanye naye biashara ndogo ndogo ambayo wasiojiweza. Kwa hivyo mimi nahimiza wamama mjiunge, muwe kwenye vikundi, kwa sababu kibinafsi hatuwezi tukakupatia, lakini mkiwa kwenye group tuna nafasi kubwa kuwapatia kama mko registered. Challenges yenye tuko naye ni wamama wanataka kukua kwa hii group, lakini kulingana na uwezo na kulingana na pesa ambaye tuko naye chache haitakuwa rahisi sana. Miroberio ye kigambiro nigo yabakego teneniwa ase county ya Murang'a chinga kyabaka kurwasegesa ku kyabaikoyo bachaka gotera amatera amaumau chinga kibaganyete ogwatokwa wekina kyabakagerwa bekibobosaria ase kiombe kya mungiki niga bakagerwa emeronke berebere babete bakobekwa byara eritko osechinga kichie Christmas omwako eta abana boigo asbaba wikiwa ase kigambiro ritko lya lero nigo nonya nabo omoklaka sekigambire kyo abetereri wa koreta obotereru asenonya nabo egeikare kyo gosekine kyo kyaba kegoskuwa bosyo ikaritko lya ankyo. Tumekuja hapa kwa sababu hawa watu 22 wameshtakiwa kwa kuwa wanachama wa Mungiki. Ukiangalia wale ambao wameshtakiwa wengine ni wanawake wakongwe, wengine wa zaidi ya miaka 70 hadi 90 na wazee. Ingawa kuna watoto wao pamoja ambao walishikwa pamoja na wao.
Mogeki is a term that is being used against any group of Kikuyus who want to come together, think together even politically, play together like they were playing because that is their belief. But it is meant to ensure that we as members of this community cannot come together and say anything. Whenever Mwancho muliri ya inaruna kwa aliganirithia SMS ya Amayia ya Chinsa Ikomi ya senchira ere yobinge kurenda yo manaenda mangino chukwenyora senchira yobekiranu unararetwa sore nere Vincent Nyanja yekuragense yemo na boigo Chinsa isato wonotobosa uskare ngendera kubatemero birionsi ya Ndizi TV na buo obwansu buo Gusii asensemo ya Facebook ogendera otunyaro witra Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube Ndizi TV News wego naboko ya somase website ya ito witra www.ndizitv.net eryo togendere gukumanya ase oboimeretrane Everlyne Osero sara mumanyi nero nekiachibicha neryo gichawe kera senchira ya bene ngukuganiria oborigerero burobya na boigo emagoroba erentoerero.